Medofo ababaawa ya wonye finhyia aduonu baako ewo KNUST ya eho ena osua ade level 400 ya wo pema senka obewie school na obi nam so agene krafri ne nsem enu ada eyare hosem pa na asem no beto odwa no yadwedwemu etiti nkofo ahwe sede esi etie na issue ni nyina ne se etia yensa aka ene se one ne kanchema ne boyfriend womo wo mentime ho ase kakra kra week we mu no womo enya kasankasa kakra ema anamfo ya etwe womo ho ahia ehwe ye womo solve ye na womo kyerese na nsa ne na womo ekọ isanka SSN beka se prep eye so womo kosua ade na na womo ye 4 ene koye ono no ene ne boyfriend na other two so ono so ne girl ne boy omienu ene ka ho no mo ye 4 ana omu nyina ekoye se omu kusua de ti bro omu ponye ya omu eba no na wo chese two na won chene chese omu de omu di ntiti mu because Joanna yi ene the boyfriend no de omu ewo one hostel na the others nso so omu papa mu ti we mu abom hostel na na two no so ono so ne boyfriend e sotifa omu we na akire de sakan ya ne se watumi ekuno na according to CCTV no said the a day videos ne eba abonten no na chese mentimi ho ase kakra omo san ekọ no esan esiye nti unim ema akoko ema no ebo no de ne saka the boyfriend no ene nam so ma be ma no so wantumi anhye ne ho so ya obo abaye yi ehwe fom ede ne kotodwe mia no we be 5 minutes time ena oto ananom ewo ensie do issue ni besi ye no obi e kanede aya arehosem ediama KNUST suapon nyina afi Katanga Hall ene abusua namfo nyina media no so enya asem keto akora na ohwe pictures ene videos a etwegu a otumu se ayareho pa videos no pictures no benya bi na wahwe ewo ye live you so na ososo otumu ache wadwen ede afa ho na press releases ahodo aba baako efi Katanga Hall ya omodia baba ntinchechi mu se omosere se ni mu ya school authorities and management ene bambofo nhwe na womo emma komuye ene asundwemra na yempa justice nso emfa emma Joanna de Ladem ya omode ho asem ababeto abonten na management nso e de krata aba abonten ama omo so achechiri mu asan akire ese obi anka na komanto yem esanse bambofo womo ebo ban ahwe ama bibia aba asumdwemu me no ka sei abrantie ya broni se it is alleged osusu se ono ene kum abaya no womo ache no oda post kukum ya sisi ahwehwemugu so a ekoso ewo Kumase Tech campus a we ena esi ho no mo a enya sem keto akwa abo wo mu nyina pusa ama sisi no wonam kra na yem hyehyew enti management say KNU station afui monka makoma entum yem na wo bom kokose sisi a hwehwemu ekoso na sukuru mo yehu no momoden se mo bana mienu onko anko na mafichire bi nkofa baabi dabi afi so o kwa se laptops phones ahodo ane boarden iPhones ni ade no wonko anfa bi nam enasa eno ebeka ho bi ama amemu ya wo mo epa ade ade ewui o matuma be firi wawra na ma je wonko efi onsem nti bambo ho nsem de wo kire se posifo wo mabo school mu dompempa ya wo mo hwe bambo na ayire ketin ma mmebu no so mfa we so na wo monye anyambrasam anabonefosam so ewo hono mo a eho nsem aba posi ye hwe de omode asem yi ebefa asem yi nti awie me ne oba pa reta asinkonya wo yi oba ne yonko ba na ne ho akamu de no woka edefa ho we a social issue kese pa nti na wo se ye twe ben ma ne mema bi ye twe enkomo ede efa ho chat central wadim so the bars room eno ene esinkonya ye de ebrewi mayentinsim na ye monkomo ye besa apebe ma foforo na de atonko twetwe se be ya gender bias entumi eni ehim ewo ha menu aba ma hen na how to say Dedi kan man nyina monkafra pa yenhwe migi senchimu a mede baaye what TV wate said the esi ekoye
The whole story asan ya domu sukono then I walk afa medasi me hu ewo Facebook ni media na so say etwabu na eya na empem mebre no a school for no se odwo mu kra onti ase kwasem if we say wawfo de waba school se be ne besua de sa abaya de menua udru mpenu fie mu obi nka se memfa be ma na to the extent obekwa akofa be ma na esaye o yonku school ni munyina mu wo campus ho no esua de na de wo ye bia wo hu so de wo ye bia wo hu wani tuam ni ade no de bia de ntokwa ene ntime ho ase bebre beba nti entwa yi kra me nua entwa yi yanhwe oba ne be ma relationship or campus sometimes ya na ede ama school mu ye the pa ene obia ne de two pair compare let's pay nti ye kono wan san na so wu ni bia na so ya John no watom nti ya na ama ne ye the pa relationship no so e bi die tumi kwa kodu aware ti se o condemn campus relationship na ono omo so ani relationship no free school makwa ware so be ya adwen se ya na oh baby obia ni baby o hia ne dofo nkwase se de usi ka se obi timi ne de na akopia ware no obi nka se enyo okay obi nka se sa omo relationship na omo ko no omo ye enye eye okay na mom e wo se mi uhu se nipa na wakofa no ote wase wo so ote na se e mane nkoye se de bia na se misunderstanding na mu kuntokwa na mu yese na asa mu amanfo bebre hu mu de mu pentokwa de bia mu kuntokwa de bia mu kuntokwa enyi kwanse koye sa etimi kwa akopima ware eye obi nka se enye eye na mom to the extent say tem bia ntokwa no eno ni ade a enye den ne bema abufuo ama bema akum ne girlfriend medas asem we di na bema kra ade na wo se ade adwe na wo se ba utirimu a o girlfriend be ye wade a wo be yi wo nsakra abo no e man yi ya no so yi enfi no enso so untumi anu waja anya sa what you say untimi a na wo call baby untimi a obi mforce na wo call baby man temia ntokwa na ma obi wo ha omo ti obetima ba so omo ja be pre beble ina omo asa aka omo asem na omo ti eni sa mpna twe ni kwanse eto aso tintintin because mumienu no misunderstanding bia ni muntem ususu se womo a omo ye namfo ya womo ben abaye amo ana fi se womo taako pa me wadanfo ono boyfriend tanya mentime ho ase da bia amoko no se me yadanfo a metumi atufo se gya yana no ntimi ntumi fo yes woni breme say ade na tembia obehu ye ntokwa tembia obehu ye ntokwa tembia obetimi menua we moa twu firi ho be ma de bia no ko ba de bia ne wo ko ade na wontwu ho firi no na wonye firi no ntan baby betimi atumi fo ade na wontimi ntumi fo betimi ina ebi so a omo ebi ana ebu kwa third person fi se odo no aye twan tie na ne kana ye kana yenhwe kwan ofa so a wo mo edene nam campus wo te campus wo ne ade de na wo ka cha battle phobia ohun se ne bako school ne mpene ne nimpa no twi ne wo ko school papa ne ma me ne omu ni na chi o omu nka ho bi what you say enti se wo hu no otunufu se akosia baby a wo kono na se hwe baby a wo free enkotwe mpena na okono okotwe be de ma me na se eja no watifia wo be de wa hu enti no ebia ma me no so
enkura bebre omo wo campus obi wa ne maame na atete ni morem na ode na abo sa and ode na ba nti wode wo ba no wadi ka cho say hwefie baby a what ya say hwe baby a wo free a wo ye de wo ko hwe no anfo wo akomo na fofo enko ye me masem ye sei enkura no bla ese wani sese wo ka memeti omo area wa na wo hu se de obehu atade bi kura ehye bi mu ne se de omo ne omo boys no omo ye na asefu ti wo baba obi ama wo ba no maame watuufo na wo ba enso so no ne maame no oti da no oti awie bi oti mu di epeska brand no asane ne no e ma ne bebre kura wo force na omo ska omo de ma mema no omo de ma omo na ne maame ti ba bi ble no nti ne maame tunufo a obe dati wontie nti maame ma wo fonde omo tufo pa na nkwada no no munti justice for abaye eno na se obi eka yenchi abema no yen pe justice man sa na ma no because ehu bebrebe oni wo mu ya adwen pusi nche no yenye ne se mi no mu ya adwen na so papa ye be chi abema no kura nkosi ba bia na wo so ahwe wo nko asase so a me de bia me kasa asem se wo mo obi eku a wo ku afa ne ho adi free mi ti ni ba ko se mabu afa me ho adi free wo ku ono wo ye de ne kwatum kura obedidi wo nkwa obehu wo so wawu wo maame ne nsu na ati se tei ntinye ayi asam ketwa enti se ye pe justice ama abaya no kura na ye be chia be man ye de me ade ba kokra na me ya ne se ye de ne be court ye de ko remand ne de ne ko ne de ne ba nso no wo sikasem de bia nso no wonko uso a wahwere odihye ti asefem papa ye ko akwa de ewo classrooms a teacher for a chom ade when you say universities are hot wodi enya ade a wetuma hye obi keten ne ade nanso so said the mofra no anansuafo ne ka o K University no dodo na e ka say as a bambon sem ya ba for mo hono na wo mo ye students ya na say university for the so mo de wo mo osusu say bambon sem nkoso school mo ho na say besi ebesi because me huni say bambon sem no kra wo for wo soro kra ono no baby owo no wode ne ho wode omo de omo ho yeah so omo de omo pen omo yom what I said de omo pen omo yom na utimi show bi part de o de colleges bla asefem hu a ka say enti we go tell my lecture a chena de enso so no ontimi nkoka because wode ne ho no na cheni fees baby nya na cheni fees enti se bambon sam no wo soro kra na because esan say omo do omo hu nti no de omo pen omo yom itima ehu hia ehu hia but still na make can say ehu hia say eba mo nsem na mu ye den nanso omo do omo hu nti no de omo pen omo yom papa de omo pen abaya em so level 400 21 years enti no ono kra na no nti wati hostel wati campus obi enti no campus on me sure say omo be pe ayi bi se onko bo omo hu ban wo omo ena nkola no ko for police kura be chechire wo mo ko me say demonstration say atia says omo pe ayi bia ena hostels ni bebre so e wo securities ni ade ono security na ono hwe hokeko enya nkola ni nti no we de wo ena wo for police ni kura omo for respect kura ma no de omo be ya no be ya omo anti wita ti obi Salasi JSG o say no odo eyesika na be ma hweka wabo oba ho na say oba no e disappointing na enyema sei eni tumi ba ono na ya adwe fa ba bi no ti se mabo ho ka na adu ba bi na wo misbehavior e wo se mi ku ana ni say I'm trying dey say obelu so ana say obe renew enti e normal enti dey enti na we say wabo me ho ka bebe ba ukume
se o ni ho akodi na wo na obi hat ma nipa ye ni ma bebre papa me ka me obi wey una ebi kwa nya na ade ne bayo Debi nya na ade be to school mo ebi kwa ho no obehia eye skasa nko na wa spend campus eye towe to aduane di phone mobile phone eno eye senko na wo obi di wa ku obi di hia atotwe ya dem person chen say campus no glove for and now mom ye orders no so wo aduane pa be ma bia order e da kwa na girl different campus Osha iPhone sa bank of 4 etom omo girlfriend e wo campus abra ono so student ni bia e beje wonsa emfa ho se nye oba be ma ne do ba ne ba school no a lot of guys are investing into ladies our campuses into obetumi aye obetumi de obetumi aye ba ni kwan se wo yema ne buru so se makunu hwe o man bitumi gi mema no du ba bia no otete ne ho eno na na epushi to the wall. Titutu ladies nefo. Se won pe be ma na. Onkojiji nanim wo campus. Wo musa. Se won pe obi a enkojiji nanim anase enjiji ni sikani. Sama edua na wo de usa akoka. Wo ye den. Obedi. Enti se won pe na enyini bibia. Se won pe na enjini sika enkasa woda aduane mame na ye say Mrs. Some catch us area wa papa me say drum mle moto say any what they say de ba honom no minim some girls na what do say me ma no so na what me ma dear friend enti say on pe na enyini sika enkodi na chi enko ye say ebi kura na ebi e ma bebre so ebia na eye obema na de na ba Bema na di na ba school no enti no oba enso so no ne namfo na akofa empena akofa student ni binti ono so koye bi papa azivita yanhwe abaya ye de na ba school esika o ma me de ma no enso expenses na wo campus no na afọ to na ogina ho na afọ okọ ontumi nkobi bebe hostel yiwe ye for boot akese ontumi mfa bi ono nko anje se wonantia sana cause otibi fa car ne ho akadwe ene ma nko yi se do si peno se de ma yi bo life ye makeup 101.5 papa mi ntwa wa no enti den na obeya ono so no ho betumi ato no campus me ntwa wa no wo ba no hwe ba bi a wo firi a wo ba yo what I say e wo se wo hwe ba bi a wo firi aye de wo ba school mu ono hwe ba bi a wo firi efi a wo firi mu a wo ba ye wo frantuma go a papa ye nim pipra gro wo frantuma go a ye nim pipra go eni kwa sa wo de wo betu obi se wo de obi wo betutu obi se enipa ne ye senti me ye bi hwe ba bi a wo firi bi a wo ma me papa watiti ne hu nyina no aprepre de wa ba no de wa aprepre de aba no so expenses e wo campus enti management ni wana ewo ho na obi ya na betu management papa ye because baby a ufre baby a ufre me nkasa memfa mpeno me nkasa mandate anasese but ufa obi a hwe nipa na one nete no baby onu so free baby o sitie na one ne betu ana mo bia mo ida motu ebi aga ikura abema yakuni papa ebi kura mpo a bema na ada say bema no wo soro sene no e wo fie ebi ana mu si efie kura sika wo ho ge no so ada say bi efie sika wo ho e na o ma behia me nkasa enye eye ebi aso bia enya de papa bema kwa awale pa eye oba so kwa awale pa eye enti no hwe say nipa no me ne netina no ni suba nti sei obeye mi sei ni utie nipa dakopa otimi hie obi kasa no hu se nipa wonye no hu se wonye enti woni netina ye da bia ntokwa no senka obeja ya mumienu nka mubeja ntokwa na nka moja enti de na wo se moye e wo se mu jai na obi ata ne baby yanhwe ba ono so aba campus na ono so ehwe bema den na obeka obi sanso wo ho ana ye wo ba ono so campus wo o hwe bema ankasa ebi wo ho sa ye makura anya obi wa oni school bet ono ana hwe bema ebi wo ho me nkasa enye
said a mamma her man and son and my usual mamma ni be oh I was saying yeah remember so car repair remember so car repair it's in one say okay say oba oba shebema enye but na we limit aden na oba de oko invest oba memu oba de sika koma oba ma oba bema jeje oba didi a oba anye hwe oba ye din what you say what say oba no dabi me nua won say yo won ema ye enam say ya abatanti ekuta koma pa ye wa abadaye se mo onyi ni se mo chita se mo hwo me ma dabi ema wa abadaye o ema ye wa abadaye papa ema ye wa abadaye enam se ye ne ye wuo ntino ye wa abadaye ade na ma so mo osika akwa na se ne ho to no ko peso so na ochinchim be ma sa agine de ne kan de mema sika edo mema sika ede mema sika oba was captain she oba was cast and ma na be ma de kitikiti mfremwa papa enye de mema sika de ede timu jidi ede papa mema sika ede salasi bobo de wa na ma nyini de se musika ede pa mema sika ede dia ene na adwuma e wo sa sika ne ho no e wo se mo hwe na mo ye ebi ko gi sika na ma nya wo de na kine bi ono kan nyema bi a okay kan nyema abom e ba sa na wo se meja no ma yese no bemu dia de yehu betumi esi o na se hu adwuma nyina ye mimi nkwaji obi sika ni abla me din besim meme mpewa me nyu sika ni o sa na me life ti o me fa me de me mpewa me mountain me nyu sika ni me baby a wokra me na obenya say me ka say me pen okra wate ase wa yesei debi me mpewa baby o gira kwa me ma o ma ho me mpewa me ma maybe so timi dia ho kire be me won pen pa na times I ho kire papa ho kire you say one kantima aboa ife na ho kire se bi tu ablabo a wan hwe ya aduro kurasi wa rabetama no aho kire ya pa nanzo so me fasa akonya iso atumi nua ma afo se eni aho kire chi enkoya ade a enye aho kire eya se aho kire beto a bisra se oba pinu akuma na wa hyade na mrepa ebeba aho kire ya Top Solo Electricals Shay in Kenya Sam Edemayen. Afe Kairibitas and so sebe pebinano. Nanya me to Makoye Ewini Peduanim, acoustic to Bashan Tade, Nanya me to Makoye Ediamayen. Rita Subontin, we a guest. I will show you so. You will stand by boy Bako. A brantia papebi. Osipia osita. On wako relationship be edu watchim or ye expert ewo mu ti woto nyina na kukomu sa say obachire na dwen so dia fa asemi ho ni speed o de ba no me ma ni breaki na mdo ba ni di kan anya sa hwa na ototo bomb e de aboyin edi ankofo edi nim ne pa e de ohia ni nsohie na nipa do ohia ye nsohie e de let's just in some nam madaroma me tun kratew na madar no so di achi me basisia bi again fun so hwemo dendem ba ha afre de no no mkosuan ade no so mkosuan ade no mo ye for no mkoe o me for no two I say party bi ni girl bi ana boys two na girls two ha nti first a two no me friends no mo stay back I say mo ka so mo ko wi se na we mienu no ene koy nti we mienu ko na tim se hu me no o mi so odubu si na boy ni pia again so ne odni na strangle girl on board ni na strangle girl no kun nti if we hu ye I witness would not deal with that side no hu bo ma hu ntem so ata say ma hu ne that so hu say altercation ma dwan koso no mo sisi so capture hu me no nti na tare kwa mpo e hye no mpompo no na ere o mo say na o twele na se no
atade na no go sua de no ana ho mi hye ne na no pogo de treasures no so no ba ho ya ma pick it up ko tisana akwa boy devastated if one two friends no mo say no mo try so mo from two friends ko mo pona o say guy and girl na edi kan ko this week no mo patai father mo patai ba ko mo kun gidi again the phone na then I don't say be again the phone so hwemo den ba ha afraid no mo ko sua de no so mo ko sua de no mo ye for no mo ko e o me for two I say party billing girl be ana boys two na girls two ha nti first two no me friends no mo stay back I say mo ka so mo ko e there na we mienu no and a coy nti we mienu ko na tim say hu me no o mo so odu busi na boy ni pia again so or ni a strangle girl on board ni a strangle girl no kun nti if we hu ye I witness would not deal with that side no but man hu in term so I say man hu that mo say altercation ma gyan koso no mo sisi to capture hu me no nti na tare kwa mpo ehye no pompo no na ere o mo say na o twere exams ne hye no atade na no go sua de no na hu me hye ne na no pogo de twere exams no ti no ba ho ya ma pick it up ko tisana akwa boy devastated if one two friends no mo say no mo try so mo from two friends ko mo pona o mo say guy and girl na edi kan ko this week no mo patai abusuafo enti eni ayekotie yi eye campus enamfo bi ena wo mo cheche mu e dia ba abonten a wo eguso ayeje enchemu no quickly before say madam guest dia chair na say be boura issue ni no ma menfa wonko press releases ahodo ya aba no eso ye de to so ne akenkan bi ma wo so otumi ehu se de esi eko me she me press release na say de free de campus wo mo ede aba campus empanimfo ya ewo campus hono no omo asema wo mo de aba no ma menkenkan bi enkyerɛw na ehu se de esi etie we Kwame Nkrumah University of Science and Technology or say for immediate release update on the death of Miss Joanna Deladem Yabani na mede batwi mu ede amamo na o say eye oyeni ya asi enam so ema abaya ya wo ne final year KNUST sukuu nim Miss Joanna Deladem Yabani ya oye biological science student ewo musukum ho no womo enam regional police headquarters Asante Mantemu enam CCTV footages ahodo ya etwa aguso the evidences ahodo ababontin na wachire se wakohu na mu se eda disability and rehabilitation center KNUST department se won ya wadwin mu ka wo mo babia wo mo jeti ye wo sabia ye no omo department eno mu ko hu ye na wo se management no any security services any regional police command any IGP na kasa akabom eto kese na wo mo ahwe nhihye bia sese omutumi di gu akwan mu no omo behwe ama university community no enya sa nhihye no was say post for bedroom 50 police officers and me no kasa yi omo atiatese omo di omo gum e campus wono ma omo boban afei 5 mobile police patrol no omo di enum any anti-robbery squad enso so aba campus 34 patrol officers and a what unit Ashanti region so and wo hobi and afei security personnel station 1 let's just say campus police for netech omo nyina so aba around that omo so airboa na I say one more shall say ya ahamodu watch 80% ehwehwemu one more ye e dia fast asemi ho na CCTV surveillance and aboa womo ehwehwemu no na womo hwa say womo ehwehwemu no edu 100% enti bambofo enam akwan hodo so strategies ahodo so ehwe na nokore etumi ada die nokore eda na hyehyɛ womo yi womo se asukufo anasuafo se de medi kan ekan ye no se mo bia enante baako
titiriw anwumere monko no mienu working in pairs afei esumu nantie yenhwe na yenyimfiri honom afei so osere se wonam a emfa laptops ana akade ye bema nkofo ani akachiri mu abetoa wo no emfa bi enante bia mu nso wo se obi ni ye bi enkoye o suspect no se we die obeye nipa esumu ni tirimu a entempa na wabo bambofo anampanimfo amane na omotu safo no eso esa se unya safo yi bi ana how bi course wo campus na yesuani a wose for university security no e wa number o de atoso no so ana directorate of the students affairs no na monhwe afei wo wie no wose abusua esukufo ni school ni nyina o ma wo nyina yakọ Dr. Daniel Norris Beko na oye deputy registrar University Relations Office Kwame Nkrumah University of Science and Technology post di biaba amintinsim ye be kan no so later do hia ni so hie abantia tsam ma ho major so abro me nia na how to say twedi ampa da roma egumu ani bene dai ye ho ye yo then na be ma this way ne dofo na die nyina ntwetwe mucho ne debrichi de hu me dem fam na can say rounds ahodo we are seeing na ma ni bi pen sika ahodo nyina tutu mo wrem dia ma ni bi pen phones ahodo nyina so owo bie to bia ma no na mentemo sika kra bi ba ya this way say me ku na frata se for assassins kwaku me dase na ansa no me de masante se me mfa ni agoro asemi wo sabi wo fie na maba na so me fa kwanya we so ncha sante no se tutu ehia pa ye kuro ye ne dia na bia obi a won kwaso wo na yesom wo ye bremu kwaku wasema wate asimu ye me de pa okay ya na mente mrante ni bi ase sanse onipa sebi mpreduasa wobo adeja ene na da mpakoro so pen ede na si wutiri mu a wotwese kan ana womia no ekunu sa ede na ba wutiri ede na wanom sebi yesenka ya brante na wo bia wo fa no bone a ye mfa no se ne ne aduro na waye den wanom na wode aye sa ade na watem asesa na ede ade na be ba sebi nipa da se nya boso me nkono ba ya chem wawowo sebi wo betwe sekan na wo de wo ba wo ne de te wo mpena wo ne de te no sebi mpreduasa wa mia no akunu gwa komedia no kura ne nyame ani mu no wa frɛ me hanom abaya yakunu wo yemi nua pa de akasa abdante die ne kura ne nyame ani gonzo bekobi sebi ai wo bekobi kwan ya ofa so ma oba no kwa ne sa kwan na so ne personal do ko ese Ghana ye mu akunfo bi mu se eku ha yaku kwa sɛdeɛ kane nka yɛnim sɛ wokɔ Arab mama yɛ adwuma hɔ nom wokɔ nipa yɛbɛku bi Ghana yɛnyɛ saa ne ma no wɔ ha nom kwaku saa ne ma no se yɛmfa hyehyɛ bi ɛbɛtumi ba bɛbɔ saa mra no ho ban a ɛbɛha yɛ ɛne yɛte wo yɛ sɛ wo yɛku wi ne wafa no ngadi yɛte wo police ni ekumadwo wa adum oda so te wodide nom meboa se wafa no wadi no no me se wa wo beku yebekun de hie bia nipa wokunfo a wokum wo de hie no ye be ma na aduane adi anya de se bia waku nipa no kwakui wakwa akotena fie wadwedwe ne ho wo bedidi wo benom de a ene de ben ene nipa no ye de ye no ya anya ne hwe enti se wa wo mpena agwabo adeja mo hu ne ho pen ma wo ne nada wafa ne pen na wutimi mia ne kunu de a yemfa abrante ne nko psychiatric hospital de di kan yenko hwehwe na adwem mu saa se wen ka me ba ho e kare ye se obi bedi awu na obi ko twetwe obi share fridge mu ye se na adwene mu nye na enti da bia obi adwene no oku nipa na kwai se wa adwene nya yemfa nkotena nwuram na ye mantam na wo ne mmoa enkonkotena wo tena bia kwako no na meka no kwasem kwako nanu na meka se wa adwene nya na wo hwe na sabi wa adwene no mu hawa nye nipa na ade be ye nipa mu na wo se wo tena e wo se de wo ko nwuram na ne ya bo adwa bi wo na wo gu musole ya emmoa na se wo ne jata ekugya auto jata mese wo betima atwese kan wo jata ekuna ne wa atwese kan no wakum jata
ye ne obi kum we yese na adwenye sika wo fie sanse omo wo bibi kakra de to omo Ghana medical ka cho se mra le ni sikafo de bi asem we meka Ghana mra ni sikafo Ghana mra constitution e boye nyina ho ba wa no ni sikafo we se o ma memu ni bia e be ye foolish case e be ya asem hunu ne da ho e be ya asem hunu ne da ho ye hwe na anu nsu atere ye nua be ma poli nipa ogun ne ye hu no ya che no ya ye ne dan wo bi kum obi no wafa ne ho adi wo man Ghana ni mu enti wote wo yese eni daso eni be ma meboa ahodaso wo eni be ma e wa asase we so madam ho so de wunya wo enti wo na ma asase we so ade wo se wo de hye wutiri mu asase we so kwaku wo be sonson wo ho ye de wakɔ school se kɔ ne ko sua de abrante ni nko hu ma me hwɛ ayonkofa eye okay eboa ma yete niam bebere ase se de be ya ansa na nipa ne kora no kwakwatena se wale fo no wo be hu se nipa timasi de mempe na dabi o woni ne ntina ye nananom ya no mo ka se me first ye goro bra anu no sa bre no ba oba no woni mo hwe o woni bibia ba ye wie bre ma ye wo me die e wo se woni nipa ne tena kakra wo hwe ne su ne ban wo ye papa wo ye sadwiam wono mo wi wo ye ne ma basa wontu wo ba na wo hwe a wo mpe na wo ja no wo ye dai na wo ko minima baya woni be matena mata ba bia wo bia kafra wate wasem na mebo so yi ene o Germany eye Munich a wo yes plastic se adwame ne wo kasa yi won se won pene biem tene mpena hwe acid di ayedai e di agu ne so kwaku enyasem kuma hu enti ne se yete wonom wan so ko na wo ene ye maya ni be pre se iPhone abaso ye to ye se ubekom ye de card besi no nto hu ne se ne ye no ano no wo mu se to de edene se bi ye se opam hu fu awedan o to ne be ma obi anim ade a abaye ye abrante wa mia na ayedan aku ne fra asase so beti ne de na oye ye obi anim ye se misunderstanding puto kasa mu no menteme ho ase ye de batwi kasa mu a menteme ho ase de ehin wo bo na sum eye bibi na si ye ukohu so afa oba afoforo ukohu so afa be ma afoforo ye nim ade crop ye si ye ma abrante ni gina so o mi a ono a ne mpra ne ye den eku no nanso ye besere Ghana police fo medikan ya kasa Ghana ade wo sika unsem bebrebe utimi kuma nipa apem no afa ho adi ade ye kokoto police station wono mo ye besa abre waduane ye do koto cell wono ma ban besa ba ye dey e ba bi mo waduane ye besere Ghana ban ye che obi tum a Ghana nsase da wono ma ye mfa nya hwe omun kodo ye mfa omun kodo bayire ye nya ye duane a ye kra kwaku asefem ye kra nuane nti ye che omu prisoners omu go mo ye dey ade ade no mo ye wo hu ani atabi ne do ma beti gatemu na officer na odi akide kuntan na ye yere se go so bibi na waje na wadi what you say yetimi the prisoners kokko ye mesi na djuma kwaku ani anyan we me hu prisoner bi wo kronom na ase ne ho ye me mobo na me che na de na on say wo mu yi gatam na ebisa se ho ani be wi na me jeli man na wo ba bisa me ko bisa officer na se adwuma na ye de ne koye no enye wo no ene ba gi sika ne de a e wo se kwa aban ho ne de ye adwuma ma o man ne de a ene ye mfa o mu nkodo ya sase ne da wo kwa no ye ntos ye se wo awia bre wo se wo bre nsuto bre ansa ne ba be ye nuane da bi nim de na ba ne ye ntimi ntu nsuo mfa no ye no ba ye na na ye ntu fam nsuo mfa nye ukọ Burkina e landlord gogwaku enso dam no my day o matutu na o mu do mo o mu de ye niam e wo kuro no so nyina prisoners ni gu hono ye mfa o mu nkwa ye adwuma san wo waya unum wi ne eche wa yate ye ma wi wan ru ni akomo asase 40 acres gina mo hye ne do ye mfa ba ye adwuma ma o man no se wi na onum ye se ye onum wi ni wakonum wi ye che wa ye de wi na bia ma wo ye de wakogina asase ano do enye se okodua wi o wi ne ye de ma wa hye ne wo shine do asase ne 4 acres ne do ma yen ne obi medua aburo wo so ne yemfa children so munkura gro no mu Ghana ye wo mabunu wa school feeding program ye aban ya wo ye kram mu free Lebanese Burkina ne de keka ho no prisoners ne betima kwa do asase no wukum nipa wo se kum e wa asase we so se wadi nipa wakum nipa fra asase we so se Ghana na samra no wa ade ne yatwam eno na ma nipa bi anya wo mo ho a eye de mekọ afiase de mekọ to bi anya mehwe wo pani a wo prison wo ye lawyer pani a wo aban mu sabi yase ansa na ni frani wo beto bo abo no ne nan ejina bibi so
answer no be say nyamana asem no nso no wo ye ne ye ne kwati police station ho no ma asem na foolish case okay meboa ade ya ne maame ne mpani bi wo ho enye ne maame ne mpani a officer wo police station wo ne papa classmate sa what ya say prison wona ye de ko no officer wo ko hwe ne so no wo ne maame ketwa e na wie school officer ne mpena ene ablante yi maame wo ko ka ne say na yi police station ho no enti Ghana be ya yemfa sa amra ne mra sa amra ne mabi mu dia de ye sire ne mabu no prisoners na egu ho no no enkuraza sase na egu akire ho no no yemfa no baye banchi menke Ghana me say ye wo free adwe nkankom emere de keka ho ene nkamfo hu bi wai won nkamfo hu bi wo de wo kone se nkamfo se wo bi ha baye ja kone kwate wo bi na hye de adua buru ye be buru bentem no sa ne ma ni nyina ni wo ma anim asase da ho ye chi obi kwato mu ani ye ja no ye see de ne court na la ya kwa kojina o so give you sentence 50 years in prison na nipa na koda mu 50 years kwa wonya hwe ma o man no ne de ne won ko dan sole be ko mesi no mo se kire wo mo e wo se do mo ko gu nwurem na o mo ko do se ye bayirifu a 1 million acre Ghana sase wo ha na bia nipa no mo do sa bayirifu no na wo officers no ade na mo to mo ye den ko yen ka no kure nkire Ghana bayirifu yen ka no kure prisoners nye form nko ye adwuma ye form no baye rank ye kra nyina ye form ye wo a prison for bi so a nya bonefo sam na di wo mu nyina ko pie ho ebi wo ho no mo antwato so obi ana fom so kitu obi e baye enti o hwa na wahwe ne ye free say nya so nya mu nyina enti o so say no ntina ma ye ntumi enko pii no kwaku tie ni cases bi e be ko police station bia e wo de enti a o ya ye sone so we ko bo adwaman wakofa akora se bi ni kwa so wofa no ene wakofa tie ma no kala bi no we oba da ye nyama ma no ka bi no yo nya sa de be ye no wo ofa man no wunim se wo man Ghana mu se wo mfie aduonu na ofa abofra wo nya mfie adu wotwe ndu wotwe ye time che wo ma ne ye che wo a mfie a wo kwa kodi na fie ase no asase da ba bi Ghana ye kra mo ye nkra biem mo enipa ten machine kura medwuma mo medwu so caterpillar ma medwu so na manya mo ho mo mfa sekan mo no enuewa mo ntwitwa mo wia se bayire ne be ya nkofie nu mo amommo ye gina mo so abane na ekra bayire mpo no na mo gina mo ne de mo ye adwuma day in day out na de aduane ye den bre o ma no na omogu nsa wo mo ne central dia se de bi o mbeda wo na officers akwa gina o mo so na ye twamu a se bi wo hu prisoner na ho ye mobo de wadi awu nso so ye mpe ba bi a se bi wo hu ehan ebiem se ye nku na ye mfa ne nkɔhye ho wo ya ye ma waduane ene wa se bi uwa ne abefa ne de wokɔ wate ase afen so die wotwa obi sika wadi ewu anya wudi ase bi anhwe nipa nkwa no wo ye fa nkɔ ye adwuma wi ye se ye nyintomu wɔ Ghana se de mirika kan no wahye wonim hye wo ya de wo hye ho ya bo waba so ntine de waba prison se wo hye ntine de waba sa de ayate ya ma wi konkom yensa asase ne da we kwabra ne twitwa jatum hyehye ne fa do de mecha wate ase enipa ho beba omo ho beba mfa so am oman no yense enka factories ne niema ye emu ye so cement ne wa nyina business na nke do mo ye if you become a prisoner unya be ye prisoner u be som oman no u be ye adwuma ma oman no u be ye ponkonyuma ama oman no de wo ye ntene enti ne ye de wa de ye de wakɔ enti onso mfa so aban ne be nyanse ye de be de ye de be ye adwuma abrantie police fo nsa kanwa so okum nipa wa ho odene na okum nipa yate aban ne mpenantwie apem no fo mkogu nwuram no nkoda no na police fo ni nyina no so da ne da nyina wo hwe no nkotwa nuane mere omo nwe no nkwa adidie what the meche na say enti die ne ba wotirim ba wo se bi obi a wo hu ne demeri fam ye ka wo demeri fa se bi mpredu ye de won sa so demeri fam obi a wo hu ne se bi menka na ha mu nkwa na wo ye dai ukobada bia e die ne ba wotirim kwaku e die ne ba wotirim a wotimi fa de e de ba wo yonko nipa ku no wakum nipa ye de ne ekoni akwa ye objection sem ya sa kwa ya na de ma werɛhoɔ kwaku e wa asase we so obi adi ehunu ya fellow ya ma no e wo Ghana Iran ni Iraq bi ni wo ukum nipa ye mfa nko gina court o dabi ye ni wasem ye ko pe lawyer say ade se me lawyer aka se me nka sansa na maka waku nipa no wo twen lawyer kwaku enye ti abrantie ye besere Ghana mra no ene ni se de se ene fata mama nko ye kata sehye ne proye bia wo honom wakum nipa abrantie police ni okum adwa de bia wona mo nko ma ye se appeal ye nya lawyer de bia appeal e ba appeal sa no tifie no se de dinom ade na sa no ma ne ko so o mani
enti emra mo ye ho ban na kwaku anye ti police fo ne Ghana mpanifo de asie ye be da school mpanifo so ase neba se omutu mate me ba no to ho mate me pese ye kokutie dancini asma o kan nya dance for de ye ngotie na iwia na ye de ye ko school mo ho no mate kwaku ebusafo yenko na yenkonkotie recordings ana voice note and amfo bi ye ya omode ebaye yentimra father omo patai la ko the be again no phone so hwemo dendem ba ha after the no mo kosua de no so mo kosua de no mo ye for no mo koy o me for no two as a party be girl be ana boys two na girls two ha in his first I two no me friends no mo stay back I mo ka so mo koy wi se de na we mie no and a koy njo we mie no kwa na tim se hu me no o mo so odu busi na boy ni tia again so o ni na strangle girl on board ni na strangle girl no kun nti ifo bi hu eyewitness would not deal with that side no muhu but man hu so I say man hu that muhu say altercation ma dwan koso no mo sisi to capture hu me no nti na tare kwan po ehye no pompo no na ere o mo say na o chere exams ne hye no atade na no go sua de no na hu me ne hye ne na no po de chere exams no so no ba ho ya ma pick up ko tisana akoye boy devastated if one two friends no mo say no mo try so mo from two friends ko mo na almost say guy and girl on the can cool this week no one patai father one patai like come again the phone and then I don't say be again the phone so him then doing bah after the no mo kosua de no so mo kosua de no mo ye for no mo koy o me for two as a party be girl be ana boys two na girls two ha in his first I two no me friends no mo stay back I mo ka so mo koy wi se de na we mie no and a coy into women no corner things a woman no so odu busi na boy ni tia again so or ni na strangle girl on board ni na strangle girl no kun into if we hu eyewitness would not deal with that side no muhu but man hu ntem so I say man hu that muhu say altercation ma dwan koso no mo sisi to capture women no into na tare kwan po ehye no pompo no na ere o mo say na o chere exams ne hye no atade na no go sua de no na hu me ne hye ne na no po de chere exams no so no ba ho ya ma picking up ko tisana akoye boy devastated if one two friends no mo say no mo try so mo from two friends ko po mo na o mo say guy and girl on the can cool this week no mo patai father mo patai like mo be again no phone so hwemo dendem ba ha after the no mo kosua de no so mo kosua de no mo ye for no mo koy o me for two as a party be girl be ana boys two na girls two ha in his first I two no me friends no mo stay back I mo ka so mo koy wi se de na we mie no and a coy njo we mie no kwa na tim se hu me no o mo so odu busi na boy ni tia again so ni na strangle girl on board ni na strangle girl no kun nti ifo bi hu eyewitness would not deal with that side no muhu but man hu ntem so I say man hu that muhu say altercation ma dwan koso no mo sisi to capture hu me no nti na tare kwan po ehye no pompo no na ere o mo say na o chere exams ne hye no atade na no go sua de no na hu me ne hye ne na no po de chere exams no so no ba ho ya ma picking up ko tisana akoye boy devastated if one two friends no mo say no mo try so mo from two friends ko po mo na o mo say guy and girl on the can cool this week no mo patai father mo patai like mo kun again the phone and then I don't say be again the phone so hwemo dendem ba ha after the no mo kosua de no so mo kosua de no mo ye for no mo koy o me for two as a party be girl be ana nti adansefo bi na yakwato ho kan no this way say na wo kan no things enchemu no na mdi kan de buy no management the car tap edwa yeah management chere na obeka bibi me say we adanse e koso nyina kwaku ye kutio ye nti ye ku akora na wu ana meboa wa hwere ne nkwa nti se wa hwere ne nkwa de akwaku na de ne ebeye de ebeye ebeboa ne se ahodaso ne be ma se de di ka aka ye no ye besre mabunu no nso so mu amuko school a momma mani bre niam bebrebe enye hyenhyen nyina ne sika kokko dabi enye de wu hu se de bia ademo no hye ne bia ye wo school mu
ye wo school mu ye timi ko serentale e hye eco program ye ba ne akọworo e de amani pakoro enti school mu na ye kọ no university wo so de won say pressure kakra ye den e gina ho because obi ye na wanya bia na ho ye den airport afi aba fresh fund omo kwa say ja Mary ne ye Jesus omo kwa sa na omo tie na omo ye aba be duru omo level 200 ne ye no mada ne Judas e ho no omo ba be kire de omo pe de omo mpe ne omo so e de hye omo ene ohun sa no yonko kura we ni onkura bia ham ohun se we ni won hye bia ham ti kwaku de be pa be ti ka kire ye nyuan mo ma ne mabu na wo school mu ti university fo no ye be sere wo mo enie ma baso ane word ne no ye nkase fa be kire wo bia ma ne nya wo de ya se mi kura iPhone na kwa kuku tiwe na se uni bi chenchira ntwa se de bia me mfa woni ma na da bi ntimi mfa nto fie me kwa ma yusuma de be hu kwa brane atade e hye no se de wo ne ye ma me reta di ka twe nkomo wo te wo so obeka kire wo ma me reta ba so obeka we entade ase bi abofra de ko lectures se ni teacher ni enko gina nim na se bi na teacher ni na se bi wo yedua na wakwa no wa bi wa hem na atade e hye no wo kire wade ne nani ba bi nani beto di asempa na teacher ni be ka omo ye mpanimfo there kwaku ja penny sem no so ntudi anto woda ti na wote a wo ye penny no menya obi a 90 years wakɔhwe abra che bi mpreduasa above minimum bi 50 years e wo santa so akɔfa abofra ama ya jeli no wo twa 50 years wo santa se ya 54 years man wakɔfa abofra 12 years ye jeli no nti meye na kɔkɔfa we nyina ba e man ne kɔfa ba Emma and the cofa school no de uduru one more. So will be a sebi, will be a yadia or chemu a bema bede, ebe freno. Will be yadia or sebi, no be yakono. What ya say? Na ye kasa kono kusia book and akusia honam. Na ka hu bi na CPS ta. Kwaku kusia de, what time is obe sha me hu se wo ko buta ye bi ntina wo. This way obi a wo boy wo school mo. Obi a wo girl wo school. Men ka se memfa bema na mfa wo ba. Wonya di mfie dum wotwe wo man ga na mu ade wo be ye. Oni aban no se bi muntamu a se obefa mpana obewale decision no eya wo ne wo maame ntem ma medi menya 18 years mpesa me wale yo kone ko wale wo maame kurenti mi hya wo nka nche se na wusu na se o report na aban ntimi be dai be chene ma ne yeye ye nkase mo bia mfa mpana nso kwa akoi fa ba akoi ne fa di onu nsusu osuro ade kakra wo bebu wo be krokro me kase bia be ma ne odo abaye yi pa kokwo wo abufuo wo honom nanso emrante ne mabunu mema te se yei yenso so se be yema ya adwene etimera fie ade ne oba ye wa kobo no be ma bebo ba se be mpredu asabete afidie so se be wo papa hwe akwa omuade be ma wo betene wo nsa ba wo ba wo papa hwe okwa wo ba nso so a wo wa no wo ya ka wa no panto table watch se be me de mintimi nya menimu bi akoma mintimi mo ba akofisi me firi asase we so na wo bounce so this way man been tempted with that kwakwe ti wo baby was one hwe ye me so leja wo edem me mo akadem won ene eboso me sika no meja to no matup no okini na me ti de wo baby wo free ba no nye obia na betumi a hye ne ho so sade wo si kan yo fi so wo hye ka wo gay ho he enuane akese a watoto shawarma pizza iPhones univalanda na omu edu baby na omu na univalanda ye nya Uni abotre se wo de betwempena benya abotra enkom mede no no uni abotre se nipa amekofa ne de obeye bia mo se Bible ye de ye na me de me se me ye traditional wedding enche me wale obi abeba bi mu nyina mba be hu Bible na aba na de ye se owuo mo enkwam Bible ne fa na etweregu ye na chi eguo mpo na aba nanim no akogina akwabra na owuo mo enkwam no ye se kobo oba no yanka ncho se kono koba no wo ba no kwa esi kodi ukunu ni ukọ bo ansa wo seso bo afọ na anya sa na ye kan ne kwaku na edi entu na be ma so aba wotirimu a wotwe ade wo yonko ba se me mpena no na amenya no ade ne ba wotirimu ukotojo kro na won se ema ya abosom ma menka asam kire wo ema omo ya abosom ye hwe ma yi papa ye nana otumfo o se tutu won so won fa ne ma me asante ma ni agoro die nti a wo ba bia se be mpreduasa ekomanhia fikasi ma wokochia won kwa ne ntoma no ye ma me no wo ba bia ye free ba ye wo ma ho no se bi eye bosom ye ko so so ye bu ntwere na se ntwere a ubu ye de ko wo ba no watima bu sa ntwere na de akunipa de a abrante no won pe bibenye won pe ba bi mfapa na bibi di na chi ba enye se bia police station asem kura bibi beto no honhom fam enye wo ba wore na bibi da watima yi na frasase we so
me say so omo de no police station one ma wan wono ate ho obeka so no abenu madura den awu sanse wo ba wutimi bu nkotodwe e wo nanim ene ne se bi edi nhyiamu no wutimi sa de nkotodwe koro ya mu eji ni firi wono de a ene ya won pe bebi nye pa abrante no pe bebi nye na ye de justice for that lady no said ye pe justice ama pole ni sa ye pe justice so ama we wudi awu mesi ahodaso so wo ye hwe ye hu yi mabunu no kwaku ebetimi ato me ye ma ye ni na ye ho so efiri se ene ato abaye yo ye mia no dem ne mpana ne mia ne ye de ku no ekena bia na wo so adamfo a won ne nam na ebe mia wa ye dai akun wo ekena ebia wo nua won ne ko na ebe so wo kon di se bi sumia kura mia wa ye dai akun mumma ye nsem so nka ye tirim ya de hia ade be ye kasa dodo kwaku me boy na unhu se me boy na ato wi ama me high phone 16 na ba wo me boy aye den ato bi ama me abena na wig uto ne sen 16 million my kwaku na to front aba wo nto bi fan ye di hu ye hu wo de ye fake me de ene kosi sen ye de ye hu kire nipa dodo me wewei na me boy na to ma me so woni bi wo de no ba befa kwa be no befa so befa what's wo ye wo bi na wo firi wo no nya ba bia wo ne be hye nti ye hwe ye hu ye kasa na afeso mrantie no so ye besere se ye num bibi ne ye de ye sa na mani dia ye nyai se ye ni nso ne da ho ne ye de a ye sere uni valenda ye sere manya ade se uni akoma nkofa wo ba atena wo ba bi post so the letter abanti ye be kan enche uni valenda ye nya ya de ti se uni akoma a wo betim ne wo ba bi atena de wo be ye bi abetena wo oba said ye wo kan oba betima tete wa ma wa be ma no kwa betima fa aduru won dibi aya wo hu se so oba bi atete be ma ama ye almost say omo hu nyina wo dem nti wonni sa time na akoma no abotre a wo ba no de oba ye bia wo de wani be hwe ne a ene wo ya wo hwe na ade a wo ye ne be ma wato nsa ugya ne dam ho ne wa pi no akopa oba bi adan atena ma ne bi nso atete me ma mama da ne sadweam wo be ko se me de me yire o me ne ha me ofi o me kofi antoka de bia afi no wada no konwinsani edi sunsan so bebrebe ye de eba relationship ntoka wo ma sunsan so so bebre wo ba be ma no MP ankofa wo ba afofra wo be bo wo ba no de mu ama wo ba no so a de bia na reho de ne be no wonko no mwe no onye ne ho yi wati ase me no nsakora mpo a me de be ma werefie wati ase de bia ba ko mienu ene wono mo antot e na wo werefie e kina be no msen mienu adekye sen afi dabi beba grawa ne di besi won ma wutimi no ne nyina na oda de sadweam afi oba no uja hwa yedai akọ enti se wunya ready wo moa wo hunya akoma wo de be sa ne ma na enko ho tiawa aya sensebe medofo KNUST abaya Joanna the ladem na the boyfriend agine nkwa efre ne nsem aya reho sempa isanse wo hwe video se do si de hono mo a wo mo pia na koto ba bia areho rehabilitation center ya wo KNUST disability department na odino ko ya odino ekoto hono ya de nafofo bi so wo mo ahya se wo nyina e kire wo mo adwen de efa ho na CCTV camera ya wo campus no na etumi e capture ye no kwasem ni wo mo aya the authorities aya de pa se o matuma provide CCTV cameras ahodo a they say bibi e be koso campus bia yensa etumi kanka we abranti ye be dey na ye hu no na it is alleged say the boyfriend na agine kra afiri ne nsem na as to say no kra anase enye no kra no ne kan wan hwe yi a na wanya asem na we die yankopon adom posi ankasa de krata ababonten ya efri posi akache ewo omo headquarters na omo de krata epi ewo enkran na public affairs directorate ya wo police headquarters enkran na omo de krata ababonten a wo mo echechire abaye yi ewuo ene kwan a wo mo fa so eteye ene ehyehyeye ya wo mo aye de afa ho na wo ye no nchichemu enum Echemu edikan no wakasa edi afa ababawa ya wo 21 years ya o level 400 biological science student yi ho e wo KNUST yetoso mienu wo so medikan ye nhwehwemu kakra edi afa ababawa ya bene de ladem aku ni wo no ho police kwad o manya aku kura sa de aka edi ne ho a wo mo ede abrayin na wo kire se wo mo nsa aso nipa kro no emu na me no ka sei
omo de emu no ekọ medical authorities yeah KNUST hospital yeah ho na sisi a emu no wa omo ye autopsy anase hwehwemu omo papai aye hwehwemu ewo emu no ho yatoso miensa osisi a no police investigations kakra and examinations kakra wo ma ye dia fa emu no ho e kire se marks kakra we prepra marks kakra wo ho a e kire se violence anase mentimi ho ase kakra ekoso nsawoso kakra ekoso ewo saa ewuo no eho afei wo se suspect ya wo monsa eka no suspect nipa na ye obi susu se oye ne boyfriend na ono na eku no saa suspect no omo edine din ababonten a wo se wo frɛ no Daniel Tufuo na just Daniel Tufuo no na eye boyfriend na wo mo eka ho asem no wo se Daniel Tufuo no na wotumi age abaye yi ekra ade afri nsem na wo kire se wo mo ache no ya omuguso ehwe de wo mo beye ade afa ho titiru ene nhwehwemu ahodo ya wo mo eye ade afa ho no oso mo nhwehwemu ade afa ho na wo kire se wo mo eguso ehwe se Daniel no ebeboa wo mo ama my thorough investigations or my investigations ni ye pa ama we say there o twere aban kukumu a wo mo eye nhwehwemu na Inspector General of Police and kata na chese ono ankasa ese wode ne ho ebegim na woni abusua no adi ensawoso enkomo kakra na wo mo ahwe na wonu ankasa ebedi animu ahwe se pepepeye ebetumi akoso ne bambonsem ebetumi akoso ewo campus wonom na university ni nyina asoso asomdwie etumi aba Grace Ansa Akrofi Assistant Commissioner of Police Emma Director Public Affairs ono ena nsashe krata yasia wo mode epidwenti letter ba ko efri honom school authorities aba and yidi kan che no we so your letter ya no so efri Ghana Police Service a omo so e de apie edwa na Katanga hofo ho na omo na menu kasa medical che omo se abaya no obai abaya yi ene be mai omo nyina e wo ho baako ya oyini SCT Katanga hofo so the cat up abonten omo akasa dia to dwa no omo che se omo hia justice ehia videos ahodo efi police ni mpending for ho na ombe kan no no kwasem videos no almost more request videos in the police war you see the police the letter and ababonten CCTV camera no capturing the inya emaya wo mo demand for sa enema no enyina me no ka say ho asem say the police dey kan no omo ye ho investigations this way in the same asem no akwa kodru ti investigations guso a ekoso e police akachi investigation de bia case bibia shin so bia na ba be shin later on what you say ba be abomination what you say na be abandoned one way e be twa so ye de kwa kwatum nwadidi no anom what you say me die me ni bibia ka biem kwaku sanse ewiase ba bia du na ye hu aye hu nto bia ma ne hu se bi nani na ho no na ne ho so what you say wo ma obi kun a wakun hu no ye de ne kwakotum bo so me ne maame oba tan bi enu a mo nhye no so obeto no nso no ato agwa kofa nwula ba be hye mu dawo da bi obi anto ma wo ye na de o wakum nipa so ne maame bebe na aduane ama na di what you say wakum nipa na busuanfo be ko ho akwa kohwe no ye gwa kokora no meboa ye be ko ne akosra na ne ama na aduane da na ye semese ho ye na hatis na ye kwa ko ita ye be ko mini maame ya ne ba awo obi sika waso ne ba no nsa de na ko police station se me ba no awo obi sika mo nkyene pa no nya de entum ba tan no o ba tan bi wo ho no mu an kwaku wanhwe yi a wasa akọ no akoka no abaya sema na me kan abra brante ni hwi ase de ne gu abaya yi so na ye ko fie ko bo maame na mane se ba no se ni waye no mfie nan ni ye hu ne ba no ye che maame ne de ne ko ya wo se wo no ne ba no ntimi nya sa ne ma no nipa odi nyamana nsem na police force aka no a maame no sanse onim obi e wo police station wonti no ye yi ni ba den efie asem no akwa akoda asisi ya get fun
ɛna ɛyɛ ya na Nyankopɔn yɛ adom ɛna de abaya ne kopie mu wɔ Germany ɛsɛ ɔyɛ plastic surgery na plastic o de yɛ bɔ mpa yɛ dabi wɔ hɔ no mata kakari yɛbɛ ne ho asɛm efiri da shas yɛ ne ade ne sisi akɔdu bia no ADUMASA TV yɛ de bɛba ɛde bɛba bɛso are ne bɛtwetwe nkɔmɔ kwa no kyekye